Spoštovani gledalci, dragi gostje, cenjeni obiskovalci, dober večer in dobrodošli na 20. etnofestivalu, katerega organizira Srbsko kulturno društvo Sava iz Hrastnika. 20. obletnica je dovolj močno dokazilo, da so člani društva zelo predani svojemu delu. Poštovani posetioci, cenjeni gosti, draga deco, majke, očevi, bake i deke, dobroveče i dobro nam došli na 20. etnofestival kojeg organizuje Srpsko kulturno društvo Sava iz Hrastnika. Uprkos svim poteškoćama i odricanjima sa nestrpljenjem, ali i vrednim radom i trudom, iščekivali smo ovaj dan. Sve skupa srdačno pozdravljam i verujem da su vaša srca razigrana i da sa radošću čekate šta su nam to naši mali folkloraši pripremili. Naša porodica je, kao što ste i videli malo pre, svakim danom sve veća i veća i na svakom festivalu bogatiji smo za jedno novo divno prijateljstvo. Koncert smo započeli pesmom Domaćine, dobri gosti ti dođoše, jer su nam i kao gosti i kao naša verna podrška stigli dragi prijatelji. Kulturno-umetničko društvo Mladost Ljubljana. Srpsko društvo Dr. Mladen Stojanović Velenje. Folklorna skupina Trbovje, Svoboda. Makedonsko kulturno-umetničko društvo Sveti Ciril i Metod Kranj. Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla Postojna. Međimursko kulturno društvo Ivan Car Ljubljana. Folklorna skupina Dolsko. Srpsko kulturno-umetničko društvo Vidovdan Ljubljana. Kulturno-umetničko društvo Grigor Vitez Okučani i kulturno društvo Starča Gornji Bogićevci. Kulturno-umetničko društvo Una Novi Grad. Festival ne bi bil popoln, če ga ne bi spremljali tudi dragi gostje. Pozdravljam podžupanjo občine Hrastnik, gospo Katjušo Laznik. Prav tako pozdravljam vse predstavnike občinske uprave. Pozdravljam Soniboja Knežaka, poslanca v Državnem zboru. Pozdravljamo ambasadu Veleposlaništvo Srbije u Sloveniji. Pomoćnika direktorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Gregorja Pajića. Gospoda Blaža Rojka iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti izpostava Trbovje. Žal ni prisoten nocoj, ampak nam želi uspešen festival. Pozdravljam paroha Srpske pravoslavne crkve u Celju, Gorana Šljivića, kao i paroha Srpske pravoslavne crkve u Celju, Veselina Ristića. Pozdravljamo sve predstavnike srpskih društava, kao i drugih kulturno-umetničkih društava, predsednika in predstavnike drugih društev Zveze kulturnih društev Hrastnik, predstavnike javnih ustanov v občini Hrastnik, sve donatere in sponzore i sve učesnike jubilarnog etnofestivala. Posebno pa želimo pozdraviti bivšega župana občine Hrastnik Mirana Jerića, ki je pomagal realizacijo etnofestivala že od leta 2004.
Naravno, zahvaljujem se i našim mnogobrojnim prijateljima i donatorima uz čiju pomoć smo i realizovali ovaj festival. A to su Općina Hrastnik, Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Pekarna Bane Zreče, Steklarna Hrastnik, Jagoda Hrastnik, Restauracija S, Čamber Rada, Frizerstvo Stil Trbovje, Moda Deo Trbovje, Cvetličarna Marjetka Rimske Toplice, Kulturno-rekreacijski centar Hrastnik, Osnovna šola Hrastnik ter številni člani in prijatelji društva. Prav vsem najlepša hvala. Čast, da odpre naš nocojšnji festival, bo pa imela gospa podžupanja Katjuša Laznik. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, spoštovani dragi gostje na današnjem etnofestivalu. Lepo pozdravljeni in dober večer. Da bo večer dober, so že pokazale prve dve točki današnjega festivala, ki ga prireja Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik. Dovolite mi, da ob tej priložnosti še posebej pozdravim organizatorja, to so članice in člani Srbskega kulturnega društva Sava, ki vsako leto v juniju v okviru oziroma pred občinskim praznikom skrbno pripravijo pester program etnofestivala. Iskrene čestitke. Leto 2023 je za Srbsko kulturno društvo Sava posebno leto. Obeležuje 20. tradicionalno, jubilejno, festivalski dogodek etnofestival v Hrastniku. Pred 25 in 26 leti so ustanovili društvo s ciljem, da ohranjajo tradicijo, jezik in kulturo. Menim, da je bil cilj delovanja tudi druženje in pa tkanja medgeneracijskih prijateljstev. Zato mi je v čast in veselje, da lahko danes Srbskemu kulturnemu društvu Sava iskreno čestitam ob jubilejnem 20. etnofestivalu v Hrastniku. Današnji večer pa bodo popestrili tudi nastopajoči. Več kot 250 jih je iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine, kar se takšnemu festivalu tudi pritiče. Dragi gostje, dobrodošli v Hrastniku. Upam, da se v Hrastniku tudi dobro počutite. Glede na število nastopajočih in pa, kot sem že omenila, prvi dve točki, bo program pester in zanimiv. Marsikdo med vami bo zamrmral melodijo. Bodo mogoče nekoga celo zasrbele podplati. In ker že vsi komaj čakamo, da se prepustimo ritmom glasbe, mi dovolite, da nastopajočim zaželim sproščen, a z energijo prepojen nastop, katerega si bomo še dolgo zapomnili. Prijeten sobotni večer vsem nam v dvorani. Hvala. Najlepša hvala za tako lepe besede. Deca su ukras sveta i ne kaže se uzalud da na mlađima svet ostaje. Naši mali folkloraši, ipak rođeni ovde, daleko od svog zavičaja, trude se da svi zajedno ponosno prenose našu srpsku kulturu. Našoj dečici iz Hrastnika ovo je večeras bio prvi premijerni nastup. I Srpsko društvo dr. Mladen Stojanović iz Velenja ima svoje male naslednike koji su večeras sa nama, a predstavit će vam se igrama iz Gruže. Voda izvire
Od osnivanja Od osnivanja 2001. kroz Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Ljubljane prošlo je više od 2000 članova. Osnovna delatnost društva je svakako folklorna i pevačka sekcija, a pored folklorne postoje i druge sekcije gde se za svakog člana nađe mesto. Dobitnici su mnogobrojnih priznanja i ponosni su vlasnici kostima svih koreografija koje imaju na svom repertoaru. U prvom bloku predstavit će nam se igrama iz Vladičinog Hana, a nekoliko kasnije vidjet ćemo i igre iz Binačke Morave. Pozdravimo ih!
Člani folklorne skupine Svoboda iz Trbovelj praznujejo letos že 35 let svojega delovanja. Skupino sestavljajo člani iz vseh 3 zasavskih občin. Druži jih veselje do plesa ter ljubezen do naše ljudske zapuščine. Plešejo plese skoraj vseh slovenskih pokrajin in trudijo se, da na najboljši možni način ohranjajo slovenske ljudske plese. Dolenjska, dežela nežnih gričev, posajena z vinsko trto, zato veselja tam ne manjka. Pa si poglejmo dolenjske plese.
Od davnina smo važili za pevački narod. Cenili su nas kao kulturni narod koji zna zapevati i kroz pesmu izraziti svoja osjećanja. Naš je narod pevao i u lepim i u teškim trenucima, a taj duh održao ga je zajedno sa svim drugim lepim i korisnim vrlinama. Sada, taj pevački duh održava nas i večno moramo biti zahvalni našim precima što nam ostaviše najlepši deo svoga života. O tome kako se pjeva u Republici Srpskoj ne treba ni pričati, jer će nam gošće iz Novog Grada kroz zvuke pesama sve reći same. Dobro nam došle. Ljeto prođe, ništa ne poljubi, đenođe, đenođe, đeno babo kosio, bardak vode nosio, đenođe, đenođe. Oj livado, svakog dana mlađa, đenođe, đenođe, đeno babo kosio, bardak vode nosio, đenođe. A ja sada pa više nikada, đenođe, đenođe, đeno babo kosio, bardak vode nosio, đenođe, đenođe, đeno babo kosio, bardak vode nosio, đenođe, đenođe. Ja večeram, dragi zvijezde broji, Joj, ja večeram, dragi zvijezde broji, ja večeram. izašla bi, al ne smijem od mojih. Joj, izašla bi, al ne smijem od mojih, izašla bi. Joj, moj dragi, oj dan gubo moja, Joj, oj moj dragi, oj da gubo moja, oj moj dragi. što dan gubiš kad ja nisam tvoja, Joj, što da gubiš kad ja nisam tvoja, što dan gubiš. Iz Ljubljane prihaja pevska skupina Fiolice, ki deluje v okvirju kulturno-umetniškega društva Ivan Car.
Prepevajo međimurske izvorne in stilirane ljudske popevke. V letu 2018 je međimurska popevka upisana na UNESCO seznam kot nematerialna kulturna dediščina. Nocoj nam bodo zapeli Celo selo se spomina in Pod rožnato dolino. Takoj za... Kar. Takoj za pevci pa sledijo plesalci, ki bodo prikazali zelo zanimiv in šaljiv splet Mura. Međimurci znajo biti zelo hudomušni, zato prisluhnimo skupaj njihovi zgodbi. Celo selo se spomina, da me golob več ne štima. Šejhaj Zelenbor, štima mene golob moj. Šejhaj Zelenbor, štima mene golob moj. Celo selo ovak veli, da se moj golobek ženi. Šejhaj Zelenbor, ne ženi se golob moj. Šejhaj Zelenbor, ne ženi se golob moj. Celo selo ovo trdi, da se golob name srdi. Šejhaj Zelenbor, ne srdi se golob moj. Šejhaj Zelenbor, ne srdi se golob moj. Celo selo razpravlja, da me moj golobek stavlja. Šejhaj Zelenbor, ne stavlja me golob moj. Šejhaj Zelenbor, ne stavlja me golob moj. Pod rožnato planino grabila jesenu, od veselja in radosti si je pela pesmico. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Privriskal dol z planine, sosedov mlajši sin, ji prinesel kito cvetja, jezde rožnatih planin. Ji prinesel kito cvetja, jezde rožnatih planin. Si cvetje ogleduje, nabrano prav skrbno. Si veselo pesmi poje in ne grabi veceno. Si veselo pesmi poje in ne grabi veceno. Zakaj si fantič prišel, da zmešal smi glavo? Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo.
Pred mikrofon, tu se. Amen.
Članovi Srpskog prosvetnog društva Nikola Tesla iz Postojne rade na tome da srpsku kulturu u pozitivnom svetlu prikažu široj javnosti uz poštovanje slovenačkog naroda i prostora u kojem žive i rade. Osnovni cilj društva je očuvanje bogate kulturne baštine i prenošenje znanja na mlađe generacije. U društvu uspešno deluje folklorna sekcija veterana, omladinaca i najmlađeg dečijeg sastava. Pored folklorne sekcije tu su i dramska, recitatorska, literarna i pevačka. Glavni događaj društva je manifestacija pod nazivom Veče Nikole Tesle, a večeras je veče u Hrastniku, pa će nam folkloraši prikazati igre sa Ozrena. Uživajte!
Makedonska folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1992. Prva generacija, katero so zastopali starejši plesalci, je prebudila Makedonce v Kranju in jih pripravila k kulturnemu udejstvovanju. Leta so minevala in starejši so odhajali iz skupine, število mladih folklornikov pa je naraščalo. Nastopi so se kar vrstili drug za drugim, nocoj pa se bodo predstavili tudi vam, in sicer s spletom Orata Kopata, tradicionalni makedonski plesi. Pali se ogień,
prihaja nam skupina Turističnega društva Dolsko. V društvu jih je združilo prijateljstvo in veselje do plesa. Skupina je starostno zelo raznolika, pa vendar zelo se razumejo in drug drugega dopolnjujejo. Mladi s svojo energijo, starejši pa tako kot to biva z izkušnjami. Lepo je vedeti, da se ne organizirajo le pri plesu, temveč tudi pri kmečkih običajih in opravilih. Skupina se je predstavila številnemu občinstvu, tako doma kot tudi v tujini, nocoj pa bodo vam prikazali splet vaške klepetulje. O čem govori zgodba, si poglejte kar sami. Ženske, ko bi vedeli, kaj se je zgodilo. Kaj se je te zgodilo? Sosedovi fant, oni blondni, lepi. Štef mu je ime, Marica ga tako rada vidi. Ata je postal. To pa ti meni ne boš rekla. Še ženske ni imel dobene. To ti misliš? To je bil Kerls taki. Eno je imel v Zagorji, eno v Trbovljah, eno pa v Dolu pri Hrastniku. Pa to še ni vse tri so isti dan rodile. Kako je pa te to ratalo? To pa ni mogoče. Če so bili rojeni ti otročaki isti den, to pomeni, da so bili tudi naredi isti den. Seveda, zakaj pa ne? Ja, pa ti veš, koliko je kilometrov iz Hrastnika pa do Trbovlj? Ja, se ima Štef, ima pa ja moped. Moj
A veš, da to ni bil Štef, to je bil moj sin Ivek. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.